Ya, pameran instalasi seni yang lagi instagramable kayaknya hits banget ya. Di Jakarta ada spot serba balon. Nah, kalau di Los Angeles, Amerika Serikat ada dunia serba buah-buahan. Bahkan buah-buahannya berbentuk super besar dan bisa jadi spot foto kece. Papaya, semangka, hingga kebun ragam buah beri. Pengunjung bisa banget berfoto bersama buah-buahan jumbo ini. Yes, World of Fruits, pameran seni unik ini digelar khusus buat pecinta buah sekaligus foto selfie di California, Los Angeles. Ada 8 zona yang bisa dijelajah. Semuanya kece, dijamin bikin feed Instagram kamu makin hits. Oh iya, gak cuma hadirkan spot foto. Di sini pengelola juga siapkan buah segar sesungguhnya. We thought about the rooms as little jewel boxes, like little environments. So each of these rooms, there's 8 rooms in total, in a world of themselves. So we'll take a fruit or we'll take a theme and we've kind of blown it out. And so we really just wanted to create something that we know we would all enjoy and love and have fun. World of Fruits dibuka sampai 31 Oktober mendatang. Tiket masuknya sekitar Rp496.000 per orang.